مشوارن هیجا د 25 سال داوی د بهسترین سیاست مداری ترکیه سرکوماری ترکیه نه رجب طیب اردوغان دیار کرکو اول بجارتنین شارداریان کو 31 آدارا 2024 دی بریو بچن بداویتین جانا خوی سیاسی عبدالله کران اکادمیسین و شارزاری سیاستیش استانبول میوانی من دبه لگل که عبدالله هم دی و مشاری بگرنده است. سلاو و ریز بوده که عبدالله که عبدالله اردوغان دبیجه کو اف دبه داوی حلب جارتن بومن گلو باندورا و اکل سیاستی چی دبه سیاستی بگشتی اک پارتیشی بطایبتی که عبدالله راستی ایوار باش بوی او معالفتی هم برین اردوغان از کارم پی بیجم نه او دبین خوش خبره نباوره بود نکه کردیه دبی خوش خبره لی نباوره بیام سروک اردوغان نه یک جوان سیاست مداره نکو او قضا سیاستی و صاحب راحتی به سانی بیله و هرلا کنجی که خو رونی تکلی سیاست نه به وک او که بخانه نشیمه به از باورم سروک اردوغان او با آوایی که جاردن بردوام بکه چاو کتی زانین جبوی که جاردن بکار و بردوام بکه دوره لپیش بری منه یعنی با آوایی امبیجن دستوری لترکیه یک ری اوا که مرف دستور یعنی که مجلس ترکیه بریا مجلس اپیکتی دستورنامه بیگوارتن و گور دستورنامه جاردن جبوی البجارتنا سروک اردوغان ریه که ببه ریه دنه جوی هی سانتره او جی اوا که لگور دستورنامه هیجی لگور خالا 116 دستورنامه یا ترکیه لگور بند ویا سیان سروک کومار جارا خویا دیان دا اگر مجلس بلا بکه و هلبجارتنین پیش وقت یعنی ولات بوه و هلبجارتنین پیش وقت دکاره وقت جارا سیاجی وقت نامزد بینیشاندر و بشتاری هلبجارتنین بوه از باورم سروک اردوغان اوی جوان هر دو ریان سریل ریه که بده لی وک ریا که دنشی دبیجن که عبدالله تی گوتن کو تدید آمده کاریش بوی دستوره که نو یا ترکیه تی نکرن اف مجارجی تی گوتن کو دکاری بده مجارک بابتک جبو دستوران تی چاواد بینه؟ بگومان شخو آق پارتی بسالانه کد خوزه دستورنامه یک نو آمده بکه چوا کن زانن سال 2011-12 دا جبوی و یکی پارتین ترکیه براستی خباته که دور و درش کرن حتی لسر صد مادهین دستورنامه نو لهفدو کرن لپشترا ام زانن که که اف داماجو ختمی لینه چو سری اف چیکرنا دستورنامه یک نو هرگاه در روجاوا ترکیه دایه چونکی سروک اردوغان گلک جارا گوت که ام جوی دستورنامه که پشتی داربه لشکری لترکیه نسدو هشتیان دهر که زانن چه بود دربه یک لشکری چه بود پشتی وی هاتو نویساندن ام جوی دستورنامه با آوائه که گشتی آجسن لو ما گلک جارا پینه جی کرن لیبراستی بیامجی دستورنامه یک نو دوی به آمده کرنج بوی وراتی که عبدالله وکی تگوتی yani muhalefet jivi daxuyaniya Erdoğan geleki memnun bu, dilxweş bu. Hatta wisa bawer dikin ku riya destilatê jî bo wan vedibe lê yani bes ev yekeya ku muhalefeta Tirkiye dikarî li ser kar bike nebûna Erdoğan bes ew yeke kerem ke birêşkira براستی کک جمال از و بیجم نه آنکه و چند نوا گود نوا آق پارتی دا پشتی که سروک اردوغان دا سیاستی برده یعنی قاشو جخو و خود نگراوی اوی جیوی داگرن نه حال سیاست ترکیه دا کسی که بتایبتی دنا برا آق پارتی دا کسی که اوی بکار و جی سروک اردوغان داگره والایی وی ام بیجم پشتی وی والایی که اوی چه وی والایی داگره تشتکی وسا از نابینم yani de nav AK Parti da keseki wisa kesik o bikar ve ambejin ve partiye çawa ambejin wek Serok Erdoğan ku tedi bisalan li ser lingan heşt wisa keseki wisa nine yani de nav AK Parti da keseki wisa ne loma muhalefeta Türkiye jve beyana Serok Erdoğan rasta çawa ku tejigo zede raziye li az bawarım ku muhalefet bi xoşi zanak ki Serok Erdoğan چاواکم السريدة جيقول نجيك جوان سياسات مدارنا كو أو قادة سياسة بهيلة
و وساب هیسانی را به هر لجی Je crois que Abdullah va ve prosaya hilbijartına şaredariyan de jî tê dîtin. Yani performansa Serokomar Erdoğan, enerjiya gul bavî heyî vê yekê diyar nakin ku dev jê berde û yani bibe dawiya siyasetê ji bo Serokomar Erdoğan. Dîtina belî. نها تدی دما هلبجارتنی ده دما هلبجارتنی دا جی سروک اردوان دخوازه پیچکی ام بیجن هلبجارین خو چاب که وان پیچکی بیجینه او هر وها جی دل نرمی و دلزیزی وان جی پیچکی استفاده بکه چونکی یعنی دنابرا ویو ام بیجن هلبجارین اق پارتیه دا براستی جی گریدانه که وسا دلزیزی هیه که گله کس بیوی نافکر yani gelekes rast giridayı wine o brasti serok karizmatik ke Cemal yani İro serok Erdoğan Türkiye beri bide şar em bejin bide bu velataki em bejin cirara ev sada 85 Türkiye disal piştwivin jberwiye ki yani o bu xwaze mesela Kurdî çareser jî bike îro dîsa yek ji wan serokan ku hêjî ew hêz û taqet û qeweta wê heye yani ew seda 85 Tirkiye dîsa dikare ji bo çareserkirina mesela Kurdî jî razî bike yani serokek bi vî ewa ye esasen de aslê xwe de Erdoğan ji bo Kurda jî fersendek bû lê mixabin siyaseta Kurd ti carekê ji bo vê yekê amade nebû îro jî dem partî siyasetek wê ya berbiçava ku ew ê bikaribe ji vê rastiya Erdoğan û siyaseta Tirkiye îstîfabe de bike mixabin nîne sed heyf û mixabin nîne. Belê, gelek spas bote Birêz Abdullah Kiran, akademisyen Şarêzayî Siyasetê İstanbolê mêvanê me.